Sikwera kubara mukyanyu nabakutondera akasumi kano kenyini abanyakuli Hakitara TV hona halo kale abakutonda kuruga musiza heru kuruga munyamasa zembaganize za bunyono kwenda kubara mukyoni mbagamanti musibire mutamwirirwe mutamuraire muta hona halo kale kusikira obwire obukurore hentekanize namabara niyo Julius Shomwendo omusajja muliso muha bamola and of course entekaniza tujalike Hakitara TV Kitara TV tuba kwegesa no kumanyisa hona halo kale ebebero tamanyire tubikumanyisa ebebero otakegere nitubikwegesa in the special way tuli mu rubuga rwa Hoima and of course hali ngemereire en Fort Portal Road tukana ku bantu bazabazamo nabasajja bali mu kyoka abasajja bali street en mu rubuga rwa Hoima tukenge bintu mulungo byemereye tukenge bintu mulungo bikuru bata tukenge what's going on and of course tubaho mutujalike tusomesa ntwegano no kumanye bitamanyire and of course nitusekamo in the special way rekamba jukizo abakitara media nuko tujja ku bantu rubata bantu bakola videography na photography bisade birungi bitaina mukawiga kona video nungi sitaina muire magona bano bali ba Kitara media bakira namba esimu 078992 35 boko ino mukoro gwa uguno gukwetaga ebisane birungi ogukwetaga video nungi leka kugenda hali ba service providers abanda bajja ku disappointinga just look for Kitara media and of course kangaruke me namba yawe yesimere 078992 35 ojja kuba ina aba Kitara media ngoda kutangira yo abantu ababaire mu celebrating emyaka 10 yekingura kabalega abanyura bali mu nsiza hero mkuruga mu USA kitebe kya USA Kitara bakatutegekira omukoro gwabaire gwamani muno mu Washington DC ogwabaire gokuza emyaka 10 yekingura kabalega kwenda kubatangira yo nywena ankaruraho meya Brian Kabo yakatendinga nabagenyi bangi muno ababira mukoro kwenda kuba nimbatabalke nibagamati wale muno and special way and of course kitugara mama nikurante abanyoro abali musiza heroko nimusobora kuba nimuterana hamu nimusobora kuba ani mutekanize mikoro nkegyo yo kubateraniza eki kitugara mama ni kind of course nkwenda kuba nimba simati mwebale muno abayatendingire na abacontributingire in the special way and of course nkaitwe Kitara TV tuba kuba tusagika mikoro nkegyo mwebale muno and of course nkwenda kuba nimba jukiza this very week teammate ya Kitara FC ejja kuba nebiteye kama kaito nesimbura genda mu ihanga lya Ethiopia ejja kuba nesamba a pre-season match a friendly match and a team emo ya Ethiopia leka tubasabire yebide kwezi 11 sabite ni yenyini nibajja kuba nibasimbura kugenda Ethiopia kuba nibasamba omupira ogo omu Ethiopia leka tubasabire and of course tukubagondeza obusinguzi bwonka and of course kuruga timu begenda mu kuhumura so far signings tizirimbi tuina basainingire Ronaldo basainingi ba Maromo Nyanwange kuruga nabwe era karuga I think arugire muburu arugire nka ndahamwe and of course na biggest announcement strike over signingire Marco Fred kuruga Maroons na bamusainingire nabandi bagino tujja kuba tubantu bamanyisa tujja kuba mu bakenga iko inakora just kwerindira mitimbagano ya itukwerindira channel zaitu gora nuko murundi gwagwani zikwana not following don't forget to subscribe our channel yaitu YouTube and of course don't forget to like our Facebook page yaitu na nyowe my personal handles Julius Shomwendo Facebook YouTube TikTok tusolo kubantu rubatamu leka tuije nabayikazi abali ha Fort Portal Road ha street eno amonteka nda tujalike otarugao toka kozere katosibiro iyo mbaire odwo mulimo ejyanko mulimo ejyanko mulimo banzo ejyanko mulimo nkwenda ku mulimo wekenisi eno stage bageta bati bageta town church stage baita baki ati amusana tigubokya muno hano amusana kutokya betina kiyokora bwembeera embeera niye ebaleta kuikara hano ati wano mazire busumi kya stage na mazire ho myaka ketano oli hano kuvuga bodo kifuniremo kuvuga bodo ngagifuna makataka
kuruga mukuvu nafuna na kapikipiki nkano kalora kanu kawa bwawo tokuhemba izo zineza bude mufuna ezo kusasulira mpora zilizita pikipiki ezo tuzabe kyo kazi tunyigirizamu kubamiga iwa amabara gawuni Maragani nyajuna Emmanuel ajuna Emmanuel nzaro yakagadi kuno kagadi chweka mabali hano kimansa ukaija wasimba makanda mu mpaka mu rugaro hima wagamba tokurugamu ne hamwe njawulo nyine rufuna mu mpaka ati banzo ngambire enyonyi bweba negenda Kenya ekozesa dakika mu nekichwendo ekozesa esahemu nekichweka bane rugano negenda Kenya ekozesa esahemu nekichweka baitu bweba negaruka ekozesa dakika kienda habwaki garuka mugambire oti enyonyi bweba negenda Kenya ekozesa esahemu nekichweka kyonko bweba negaruka ekozesa edakika kienda habwaki esahemu nekichweka mu dakika zinga ngati ndikyo kwenda ngambire bikuisana eragaini bikuisana ramukya abantu babo ngoramukyaho dadi wange Ruhunge Peter ndamukyaho namukyala we namukya n'ababaraza wange Mabale kagadi aho bona bakamabale bona bamabale nkwaramukya na sister wange Winnie na muramukizeyo amuno mwana wange Promise amuna nyina uwo mwana linka nawali yo kagadi yoko abantu family togina hano family ngina betu kyonka kusomera kagadi muzee osibirota muzee no batakane kujwale byama kubakana betu jasa aje style aje style fashion ya mabaraga baraganga wanyito omuhereza ori muhereza none muhereza oguna nawe muhereza kali ati mutawuni mun mukora mulimo ito tutambuza business nkabulikira business binyoba ebinyoba murabase binyobwa ati kiro kinuka mutakozera tugenda kutura mu Rwebaja ni mubaraba iyo muhereza enyonyi bweba negenda Kenya ekozesa esahemu nekichweka baito bweba negaruka ekozesa dakika kienda habwaki obuki kumanyisha mpaka kwangwa garuka whether iwe nja kweta abasirikale bakwatabo kubojwa ile yamani amabara gawo amabara Bright Moses ole toli muhereza iyo toli muhereza kagenda mu bugendamu bugendamu bikurubata bitu bikurubata kiriya naiwo okusika ebinyo kutunda ebinyobo iwo linzaro yaka kagadi wakagadi kichweka pacho hano utakataire kule mtown ekikaguzo kihulire enyonyi weba negenda Kenya ekozesa esahemu nekichweka baito weba negaruka ekozesa edakika kienda habwaki kumaisa amakyora ayihe muno amakyora hayihe kikumaisa ki amakyora hayihe era mukya abantu bamukabasana kula musomuzeyi wange Francis nindamukya mama wange Dinavens akusemba nindamukya sister wange Yasinta amahuli okutunda zinga amahuli ya bitano galimo inga aliyo bage trainer kanu galenga hagano awo sawa zini simani oli muhagizi wa Chelsea kanyo wa Blues niwe ni nsima webale muno ikurubata bitu porambora oli mwekazi wanga nyonta mulugwara bakakuzalira muno okajabo iki nkajabo jambe kazararua ati boss waba mutabata niyo boss wange ni okwekozesa ina capital isente nkazangama ina capital sene zange sazine nga mtole ina webali kuchapa webali enyonyi bweba negenda Kenya ekozesa esahemu nekichweka hata bweba negaruka ekozesa dakika kienda abwaki kobanga ekulibata iguru kalera mukya abantu bankabasatu alionga ramukyaho murakio Vincent wange brother Vincent Ezwa alio muka Vincent mazi michichi akwa Kiganda ada rusembe mido mwazi azini mwamvi Juliet Buguma adia
alera mbamba bambamba ate bo banora muke bagamba bati mengoni mala muke ate bo banogendo indo muka ninyenda ngamba nkomoka nkomushogo nkumwenda mugamba oti miyo malemi niko ni mugamba ati ninyenda ngamba nkwenda tugende omumaka gange mimba mwakuwa mimba omankwa alo sibe kurungi kazina kakunyimira ko rugwa nkwenda you play for me. I will play. At what time? I will play. You play for me. This music is for Anne Frank. Hey, what about this one is for Uganda? Uganda. Can you play for me this one from Palazzo? Palazzo, which song? That one is Gunde. Let me first remember it. I'm still remember it. It is Palazzo has many songs. Now which one do you want? I don't know the name. That you play any song. Can you sing it for me? I guess the title. I sing for you. I guess the title. That one for Palazzo. No, I don't want for Palazzo. I want for Good Life now. Good Life. Which song? Radio and the Weasel. Which song? Again, Weasel. You play for me. Football. Football. Ochanga football. Ochanga football. Redanga za football. Nange bate achanga football. Number mwenda, number imu. Achanga football. I'm going to play it for you. At 5. Musibire muta. No now a border. Toli wa border. Iwe ya werinka. Engine. Yangiro. Niyen. Kenenyirira mun ero team musinguzi kyo muhendo. Niwe musinguzi kyo muhendo. Ugo wanka. Tenkumanya yanka gisanga. Bosa kagikuhekiroho. Amabara gawo. Maragange banyita Isingoma Patrick. Isingoma Patrick Murongo. Katalinka. Katetaro. Toina katata yo batali. Wa tali. Tali. Ulinzaro yanka. Ulinzaro ya Buhimba. Ya Buhimba. Bikuruba tabitu. Tuli mutyo mburamba tukuyembera. Porampora. Sente zikuzoka. Sente za buli kimu kyona kirikyo mabanja. Ya mabanja. Mabanja. Ato nake engineer no mazeru sumikinayo. Engineer geri miezi bwire buno ni miezi 8. Miezi 8. Chonga ka sente okutayi. Iko kakufuna nikako. Kakufuna nikako. Banzo ngambira. Enyonye weba negenda kenye kozesa esahe mune kichweka. Kyonko weba negaruka ekozesa edakika kienda abwaki. Tinkikenga na nyowa bokuba nyitinka gitemba muga. Ati nyonko weba negenda ekozesa esahe mune kichweka. Baito weba negaruka ekozesa edakika kienda. Tugambe runde emihanda ekwauka na barabahayi ya Makiora. Ndamukiya abantu bonka basala. Ndamukiza boda banga banyikana bwa stage hano. Nyaramukiyaho nabataka bakitole. Nabanywani bange bona bakakundura TV. Ati ono eno Kitara TV. TV kitingi kenge okumbuza buza. Kitara TV ngigyo giboine. Ngigyo Kitara TV. Kitara TV. Okay nabo ati ono dekamba ndamukiya abandi. Dekanda mkia bana. Kale ngambira. Nkwenda kulamukiyaho n'abasabe ba timu ya Buhimba United. Ya Buhimba United. Buhimba Saints egenzere mu bigiri. Abantu bona ngo basaba baje bagire timu ya Buhimba Saints. Awo tennis agamba tamwe wait. Kono gitari. Nanye Buhimba Saints mugihagira. Nyewe mpagira muno Kitara niyo songa niyo kusa kwekulembeza Kitara FC. Kitara baguzira basambi ba kabi muno amako kugo maroon ogo nosi ogo dangerous striker ogo wajja kopirika na Omedenes baratuhura pabuze bindi hati bikuru batabi bitio enu yawe mpiaka yange zokeri mpiaka Ndamukiya abantu banka basaba. Kwabuza munywani wange ikara chibu yawo mweta Ronaldi wabuji bamuzara bujumbula seminar lao. Chali wange muno na Samu akola berawo. Kazina kya korunyura akakunyumira nkakuterera. Kazina korunyura kena ma Promet Aaron akobubwa. Obubwa obukohikora ola kugambira kikaguzo takanga ambeje kaguzo cyone enyonyi bwe banegenda Kenya ekozesa sahe mune kichweka baito bwe banegaruka nekozesa edakika kienda habwaki
ekozesa wamesaizinga Esaha emu nekichweka baitu bwe banegaruka ekozesa eddakiika 9 habwaki menyoni bene manya bwe nerugira ntebe ekozesa 45 ekozesa esaha emu nekichweka baitu bwe banegaruka nekozesa eddakiika 9 habwaki akwama amarugo yakwanguwa amaija kwanguwa kusinga magenda uramazire kuramuki kankuterere obubwa kakunyumire kandamuki oba madam ba musibire muti osibirote mpaka yembe ndiyeho kakampe amabara gaho ayisika kono genda mainda kubaza onayo tokwenda kumanya kale tukyala nteka nda tujalike Hakitara TV kangene mbazo okutunda ki binu biki byokutunda binu nguzao binu binguzao nguzao binu jonguzao binu binguzao ana ngungo bana ono runyoro takuruma iyo niyo rumanyo runyoro rumanyire binu mukutunda biki enyoya binu bihimba ebisholi bihimba tabireme bicholi ati inyiti muri abaki mutakusoma wa timwina kusoma epikipiki zinu obandozere kabazirukiro bakambazi nukabanyirukire amabara gaho Ambara mbatu Tumwesige George bikurubata biti Pora mugurusi sente zikuzoka zitiyo bagaye sente ababoda mwina nyingi baitu mukuzimalira mbakazi wagambire niko amahule gakugamba atora kole mitwale 2 mali ogaruka kora maro garuka mbakazi ora kituruka antato kubona omanyanyi na nyenkyo ja kufuna tikule niko bakora mawo iyo oli mwekazi wa nyoni mwekazi wa kiukiao ogivugano ijo ba ukapangisa mutaka ngivugana intura butura kamafuta kagaingi muno ga mzee ati okupangisa mali na mafuta kumisa tezikutaya no kugarura kikusingira bado kimanyire kumisa tuzabulikiro niye mitwaro 15 omwezi ate mitwaro ana so kupangisa akajuke mitwaro nka 10 jinga kana to kupangisa akajuke mitwaro 10 aro kulia aro kunywa aro ki atobunda biteka mali kando mukyaro no kurolero mukyaro no mukyara byona birumu hataho ugambira mabara niwo ambara mbatu Tumwesige George Gerard Tumwesige George amanyirwe nka Apollo Mask selector uta selector banzo ngambire enyonyo weba negenda Kenya ekozesa esaha emu nekichweka obweba negaruka nekozesa eddakiika 9 habwaki nekozesa eddakiika 9 hati nikiyo kimuzono niyo saha emu nekichweka yona magene na magaruka ramuki abantu bonka basatu ndamukizoni ka boy Cohen ngo chali wawe chali wange muno nabona bana batukora nabo bataba bawo bona life was radical okusa kutondera mikutu yatu yona Hakitara TV era channel YouTube Facebook hona ogya kusanga yo ati tula Star Times ne selector kandamuki ona abandi onu selector mumanyire onu selector mumukenga kurungi ara onu selector okumazara selector tukora nawe mama baraka banda kusima Bruno kusima oli mwikazi wako obuswekera hano obuswekera no turano icha nanka kogichwire nanka why bebam right mukwiruka muno speed mukendeze ababoda kikusike sene ngezi kuba zibuziremo sente zibuziro nakuhambye zindi ona kwangu ya speed ogendo garuke speed ogendo garuke yesigala tuno bomezi kikuru muno nakyo bukindu kikuru enyonyi bwe banegenda Kenya ekozesa saha emu nekichweka baitu bwe banegaruka nekozesa eddakiika 9 habwaki debi enyonyi ebikanda kubyetegeza kurungi kintu kyokumaza tinka kitemba hoga kanti manyino mumanyo begenda bwe maramu bwireke dekiti ndakigoroke mutinkiso burakya mekenyo tinkikenga ramuki abantu bawe bantu bange bona mbaramukize ba Davis Swekera ba boda kumanya Armstrong n'abachali bange bona abatukora nabo hanu n'ababijoka bakasoba bange bona bampe emirimo bona mbaramukize kalosi be kurungi kandamuki ona abakazi bano ba produce
musibire muta okutolereza kukwolekya nga esirime eri nyingi munomba boda madam obiwulire burayenegiriza mba boda abo bakwita ukengere amabara gawo data ndi customer mpaya time atakatebe kawo kankahambira madam osibirota amabara gawo Hebando. Bo, amabara gawo. Katusime Sharon. Bikuru batabi. Kurun. Omusajja arata. Ali kurun. Musima ye bale kurolerera. Gaye musajja wange we bale kundorerera. Musime. Musajja wange we bale kundorerera. Mumina mabana benga. Baitu ati mukubuzayo nka 10 na benga. Tinkumanya wewe. Ramuki abantu bawo nkabasatu. Nkuramuki abanywani bange nindamuki abona abazaire bange n'aboruganda bange bona n'aba sisters bange. Baitu omusajja wo yebero kumuramuki amali. Nawe muramuki. Mukeke bei kyange nkuramukizewo nkwa namuterera akazina. Muramuki. Kiebe kyange nkuramukizoho. Gambe ni wamaba Katusime Sharon. Kwendo ngambire. Enyonyo bwe banegenda Kenya. Ekozese sahe mune kichweka. Baito bwe banegaruka ekozese dakika kienda abwaki. Nyotimbi manye. Timbi manya bindekese. Kulemere. Kanda mke home. Wama madam osibirota. Nyasibire corona. Baito corona keka huwa bir maski zaki. Kune kyaliyo corona. Corona mwangekia atari yo ya. Chonko maski omuntu okusagitekaho bintu binge. Sikire bimukora. Sikire bimukora. Nyesi ka mahuli ntunda mata aho henyina. Amahuli ogalya buli kiro nigaga kunyiriza gati. Kwa hanyeti ngalia gumu na gumu gabaga customer ba. Baita kiki kunyiriza kiti. Bera no businge. Okay, obusinge. Baitu bojo weno kwisanira kimu malaika. Kwa nayo kudupa. Fadu weno kwisanira kimu malaika. Kwa bakakuswera ile. Bakansera ira. Baitu bojo nyo kankafero kabanka bojo nkakurora nkakuswera nyo. Malaika. Niko gambira. Ne okwisanira kimu malaika. Baitu atutuhereza amagezi tuliye biki twisane nkayo. Nakulia sometimes nakulia bintu bya masajo gayi. Uraboli kibirya birya murundi gumugumu. Araba tugamba no kunywa amaize kandi kunywa amaize. Na maize nago nyenkiraganya ne kire jagenda arangiye saguyi. Ramuki abantu bawo nayo. Kuramuki aho mugonze wa wange. Nakolera guhamikao. Makanika umukuru kilovisa kiki mutabane wange kono isano mugonze bawo no mwenda muno mugonza muno baitu kataka kuteira empeta aja gintera baitu atinyoka kubanduga yo ninyenda gikutera ndi serious kandi atinyo kumanyire myetwalize ya olinka musomo nyikaira nana nyoja kunsoma na mpora kwa tikusaguma gagwere umuntu untaikaire nawo baitu atingambira ono mukagwize enyonyi bwe banegenda Kenya ekozesa esaha emu ne dakika 3 obwe banegaruka ekozesa dakika 9 habwaki obanku nihiro bahasa ko halo akasiri mukoba kugesinga kwange kizina kye kunyumira tukereze mugonze ba wawe kimunyumira ekimuhuliriza bwaba ali olina woko kizina kimunyumira kizina kyorojengo kizina kia witini kimuzimire every time every time I try to fly apart I feel so small without your wing I wish I need you baby kiwoireyo man kangirao ndeka babasi katito katito kalosibe kuru wa mobile money kandole abahireyo abahireyo balinka ha tobahandika kora losi eno namba ekande namba ya Ronaldo
ona kuana baitu ate enamba ya Ronald okahandika enamba ze ibiri zona naye okusana toli mwangu ano kahandikawo ya mwesigwa oba bano nibo sindikira sente bano bana abohandikire hano nibo bano notebook ya HB Hotel abakutonda Kitala TV tukyala ntekanda tujali kandi of course tuli ha Fort Portal Road tukyabaza bazamu n'abakazi abakole mu kichoka kino tukenda kenge ebintu mulingo byemerere ebintu mulingo bikurubata bayinyikiriza nkwijukizeho abakitara media bakola videography na photography amikoro yao yona bokwana tage bisane birungi na video nungi amikoro yao yona don't look further tagenda aba service providers abajja ku bisane birungi rather beje ku bisane bitali birungi binamo muirima ikira abakitara media basolo kubani bakikora bakira namba isimu 0 musaju 8 nsanju na mukaga 75 inakoja kubo ina aba Kitara Media inde special wenyikiriza ndamukiyo munywani wange David kuruga mu Red Cross okagadi nkuramukizo cyali wange webale mirimo yawo yoko tukyali ata street eno tukubaza abazamu atayiro Ronald okura mulimo kimo oli mutawo izire muze mutawo niyo bano nyize kujja mutawo nugire masindi yego masindi akasana kaliyo masano musana guliyo bete njijo zeka mu cyasabita abantu asemererwa mukama wange ati hoyimo izire kora mulimo hoyima nyizire arumuntu nyize korora habasa aho ana linki akarikebintu Kampala na ruga Kigali Rwanda hati byamwe ba Kampala babisindika hoyima basika hoyima yati nibyo ndizara bus link esa 10 sai 10 tibikayikire hoyimo gisangirota hoyima nungi muno kandi kunyirira kunyira muna kwa hoyima nyonka nkasema kujya ku 2018 ndi wasembere kugijja cyo ngati nyizemu atabere emyaka ingaha ukurure hindukire hindukire nsangire bombeke na market manya center market sangenda osetsene nyirira cyaje ne kunyirira muno mahano rugata rukwerejo nsemero muno ramuki aho banywani baba masindi hata na ba masindi reka kwatiro muzinda nkora mucya abekazi abamiramura rwempunu cyaba irita nakene nabo hereyo namo oli wakine nabuhere akene nabuhero kumera manunguruga kandi nkora mucya no mucyara wangurekero muka kenga bakaserini na muhara wange Chantal wo mugisha fortunate na muhara wange Shina wo mugisha Roneti wakazara basikibonka babiri bonka mukama wange basikibonka yego baitu ating banzo ngambira enyonyo bwe baneruga Kenya ekozese saye mune kichweka baitu bwe banegaruka nekozese dakika kienda habwaki mukama wange kwa kine kwinganenga nabo kuba oruge nurumu toja kunupa ngo abakine ko sazo kana ozazi ziri cyenda mukama wange kana tobora garukayo aba mashindo baramukiye makanika osibirota makanika mukama wange osibirota ojo t-shirt ya Movit bato norunyora kurumanya kurungyo. Yes, please. Do you know Runyoro? At times I know Runyoro. How are you? I'm fine. How are you? You're fine. Yeah. What is your name? My name is Mr. Kato Salongo. Kato Salongo. Yeah. This is your bike. It's my motorcycle bike. What's wrong with it? It has no problem except it has something very wrong, but not so much. Yeah. Do you trust these people? Except I trust them so much. You trust them so much? Yeah. So where are you coming from? I'm coming from Hoima City, Kiliatete West. Just here in Kiliatete? Yeah, I'm the member of the chairman LOC1. Yeah. Here. With that friend of mine, Tumusime. Exactly, I'm the one. That is, we are in the western part. You're in West, not this one? Not East, yeah. So what is the name of the chairman from West? From West is Kiliatete West. Kiliatete West is Mr. Mugume. Swaibu Kisembo. Yeah. Okay, can you send a greeting to some of your friends? Some of my friends. Your family? My family, my fellow defense, Mr. Gaba, my children at school, and my people at Kiliatete West at large. Now, defense, I want to know, when the plane is going to Kenya, it uses 1 hour and 30 minutes. When it is coming back, it uses 90 minutes. Why? I think, according to my knowledge, on going to, any person going to a very far place, he drives very carefully. But when coming back, is usually the road, just come very quickly.
because the road is now used with the what? The place where he's going back. Yeah. Yeah. Okay. Nice time. Mugurusi. Osibirota. Ntwale kule byange. Webale kora. Nokuchapa. Ate negali yoha yawe. Yande yokanika. Yomuntu ondi teri yawe. Hati eno gukanikira zinga. Twakule byangu, twakule byaku. Ntwale kule byange. Kalosi be kurungi. Wekitinisi osibirota. Kurungi olo. Webale kunyirira. Akanikira iwe gali. Akanikira nyo. Akanikira iwe. Iwe rugirenka. Nyo ndi wakiza fumbyo. Walika? Kiza fumbyo. Kizira mfumbi. Yo izuri ne gali. Bikurubata biki. Mbere kulibata kubi. Mbere eri kubi. Kizira mfumbi mukora biki. Tukulime ebintu bifuyire. Ebintu tugasa kurungi byona ebintu mbera zona sisikara ira zona. Sikagagayira. Baitu okizira mfumbi mukulima biki. Ebicholi, binyobwa, mucheri. Baitu nabyate ebintu bigwire be tibiri kurungi. Akasana kabokezoko. Kaingi muno kahingura ine muno. Ate njuro byagwire kasane mukize musana. Akajura kakatonya inyuma aho. Kakagwa baitu niko kati kan kalikizibu kyamana. Ati banzongambe. Ngambe ni wo amabaragaho. 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 Nyoni nyo ibura. Ibura. Ramuki yaba kizira mfumbi. Okay. Nikuramuki yaba kizira mfumbi abagenzi banga bene baitu. Omukazi wange isenyowe nyina nyowe. Hamuna abo Ruganda abasiramu abagenzi banga. Ibura kandi abakyara tobaramukiza. Nti nkugambye abakyara bange aro abakyara banga abo. Oyinayo nkabayinga. Nkababiri. Banti ati kurwane gamba bonda bokusobora tine. Otiyo kasingo bano sobora no yesobora. Takusobora leko takigeza. Bokwe muteke getaga kuingana inganiza. Nikamazi. Baiti zengo nzimu zingana inganiza. Ezo tulenga kuingana inganiza ilo ruhangani wa manyiri. Harobo gamanti ono kumugonza muno kusinga ono. Kwati kiba nokuwo. Aroli kubana kukolera bikusinga ono. Kandi kyora kimulya kiri mutima mukusima kwawe umutima gwawe. Kyoka nora na uno muhabona alengeho akolenko. Atiyo. Enyonye bwe banegenda Kenya ekozese sahe mune kichweka. Obwe banegaruka ekozesa edakika kienda abwaki. Bwana egene kosa dakika sa mune kichweka. Bwana egaruka ekozesa dakika kienda abwaki. Sigikira aro kubana egene haleta kumanya. Kana aro kugaruka kwaye kubana kwa neta hale rugirege. Hata nkikireteza kiti. Kalosi be kuronge. Ego ne ogene kuronge. Namukiona abandi. Mugurusi. Boshina uzire kanika. Muzire koraki. Nanyo hano mbayizire bujya. Uzire bujya. Uzire kuri yanko buhogo hano. Kwa. Nkugurira obuhogo hano oburiye. Baitu buhoiromba inyakugurira. Oba kugurire kiyenju. Oba ino gambuta. Oba kugurire kiyenju hano. Banzo nsobole ensonga yenyini eyo kunyendaho. Oli live Actara TV. Muno beno ogenda. Onyambo tarunira nyonku yambenta. Ego we bali muno kunda mukiyaho. Era mukiyaho nabo orekero mukabatumiro babagauli Actara TV. Actara TV. Mukuru mukiyaho muhara wange kabaganye mebo. Ali Teila. Ngarukane nda mukiyaho mama wange Betty. Kichwamba. Nenda ni ngarukia brother Sam. Kampala kutunda mafuta. Akusemba. Saa kuramukia Madam Rose. Agent Obama. Oiro tobagambira amabaragaho. Amabara gange banyeteka umapuro ninzarwa wa Kichwamba. Kichwamba hano. Nyine hari kisayi kikalindi muirembo hamara nasa. Mari. Yes. Banzo nsimire family yabananka abarujumba batwaire itake. Abarujumba James. Kyarwiru. Nimba sima muno. Baibale kutwekisa kijja kutandika mwezi guno. Nati bali yumba likero bakora mirimo yabo. Banzo ngambira. Enyonyi we banegenda Kenya kozese sahe mune kichweka. Ubwaito we banegaruka nekose dakika kienda abwaki. Kyo tenkusa kigarukamu. Kowe byenyonyi. Tinyi mbina experience yona. Kowe na experience. Karosi be kurunga. Ina iyo kanika. Ekiyenju bakuhereze. Ono muhereze ekiyenju. Ndio muhereze ekiyenju. Muhere ibyezinga bino. Timukiye bibiri bye bisatu bye bitano. Abaki kanika nibitandikiza ku John. Mweze byo 10. Kali. Iwo kanika mali. Tokanika. Kota ina mirimo. Nawe makanika. Emirimo ekiyabuzire.
Oima. Omuhereza byezinga? Ondetere 10 nindamukya bano. Mugurusi. Okutunda ebipoli ni okusiba ebipoli bino. Wakusiba epoli ali kuli mbali bokuli. Iwo kura oyizire kwokya ebinanka. Nyowe nzire hano nkweyiya toza sente. Okingiro kibagamba kingaho. Kingiro. Amabara gaho. Amabara Paul Bagire. Paul Bagire. Paul Bagire. Ya. Bikurubata bino. Ebintu mbera kutwara hamwe ya kuyiya mbera teri nungi. Iyo rugire nka. Nyondo Rusaka. Rusaka no. No inda family yawo. Family yange iri Katoke. Katoke nga. Katoke Kenjojo. Hano jashoka jakora. Kaja kuyiya sente kutoza sente abana bange basobole kuba basobole kusoma. Oina bana nkabenga. Nina bana mwenda. Baitu ata onano kora mulimo. Ata onano tuna nyowe mbamuntu okweyiya tunde pani kabaragara sande byona bitu. Sande rinka. Sande yo tirazi mtero. Ato muntu wako nagenda gisanga nka. Ni akuntere simu. Toina halo stocking ali tukusako. Just ngara mtauni mobile yeto ramuki aba Katoke bwale. So ni ndamukia abantu wetu Katoke kyanguka mbaramukia ni magonzo singe nembabazi zirugani mukama wetu Yesu Kristo. Nkwendo ngambire enyonyo bwe banegenda Kenya ekozese sahe mune kichweka. Obwe banegaruka ekozese dakika kienda habwaki. Repeat. Enyonyi bwe banegenda Kenya ekozese sahe mune kichweka. Baito bwe banegaruka ekozese dakika kienda habwaki. Think so, I can't answer. You can't answer. I can't answer. That is very hard for you. Yes. Madam, mohaire kienju? Banzo ngambira ya mabaraka. Mabaraka. Amabara gange ni nyowe Viola. Viola. Viola kanderi. Atuoki kuonka. Waya kutumira ile atuoki kuonka. Niko banyeta. Toina lile ibara lindi diraha banyeta okwayu Violet. Wayu atuoki kuonka. Omusajja wano kwa yakurukiro. Niko anyeta atuoki kuonka. Kara tukole sensobi. Abwaki. Kweta atuoki kuonka na nyonka jaga kweta atuoki kuonka. Nikyo ndikoleseze nyakuolekeza hongu amorede booked by someone hatiwe tojja kuntalibaniza mazire kikugambira. Akabakia tubandise. Tukanga niko yagondese. Baitu tinyina plan yone tukusakole beto ekandi bine bagamba nkaraba yenyu kwa nyoti nkisobora mami atankuzati baita tikankaguze iyo soboro lye mihogo mpaka kota hinduire bweba ne kunulira mpaka inagiri ya bulikiro gijwa ya umubuntu umuntu ayikanajwa nyati njwa mpaka ni hao tukusakora yaka obunanka ako kengangana akokenganga kwa banzo hule nkugambira akokenganga na ndikisigara hagati yange naiwe kwa tinkisobora obana mali kuterero ati woranterera nyonyine simuti nyina njya kusanga hano tukibazemo twakirani kita abantu hano bona bamanyire bona tujya tujya kibasereka bona bamanyire taina mlingo gya kibasereka bokwa tuli mu rwatu rw'abantu omusajja ali roho ine mirimo yaye yakora akolera hanyati kale muramukiza atoki kuonka nkanyawo nenyi mubaba ayebale mirimo musabira nka musajja wanga bamusiramu nyemba mukatoliki nsabira Saint Cyprian taka kusiramuraga ngaho nkyali atoki kuonka na nyondi atindi mukatoliki oli mukatoliki ndi mukatoliki kiki kuoleki oli mukatoliki ndi mukatoliki Ninyo Julius cho muhendo. Kirunge ke bale kuba mukatuliki. Kurati na nyonja kuba watu kuonka mbamo tuko. Wanja kufunira yo wawo oratu umeli awe empako yayo yokubosanire. Male njijao. Akira utujja kwatagana. Njijao jamu ngambi. Nyakaito aliya kumponde. Kalera mukia abantu banga bankuramukia. Kuramukia abakazi bahanyati bona. Ndamukia abakazi benkora nabo. Nga mama Hirale, mama Winnie. Akusemba. Mama M. Nibo benkora nabo n'abamakanika bona abali ya kamera. Akusagika. Nibandi ya kamera kange Nyabunura. Atoki kuonka tumuheze kazi naki. Atoki kuonka. Mumuheka Viola. Viola. Kakuruga mwana Kitende. Viola na Kitende. Kazi naki. Nikako.
kakuruga mwana kitende Viola. Kona. Ka Viola. Kalo sibe kurungi. Yego nayo gende. Mugurusi osibirota. Jebali. Oli mbwangu. Enanga kono zigara izitaka hoiremu. Watermelon kono nkwenda kugulira hono. Banzo lete watermelon. Mugurusi osibirota. Korongi. Kugulira aka watermelon. Wanyigusire. Ayangire takuli banja nenda kusagika amabraga. Isingo Marichad. Oina ulinzire. Oko ati oli mwekazwa. Nyondi wa Kibati LC1. Kibati. Chama nwanyo matabati. Jackson. Webale kuchapa. Yego ba. Oikara stage yanga. Kayembe stage Kibati. Kuda Kayembe Kibati. Ati olesero boleto musabazi. Kumulinda mugarusa. Yego. Ramuki abantu babo. Nkuramuki aho isenyowe. Nyarubona na Kerete headmaster wa Mpaija. Nindamuki aho na nyina nyowe. Deni nindamuki aho na bene baitu hamuna aba sister bang. Yego. Babanzo ngambira. Ishingoma. Kataliyo. Katali. Ati nkwenda kumanya. Enyonyi bwe banegenda Kenya. Ekozesesa emune kichweka. Yego. Baitu bwe banegaruka nekosa edakika kienda habwaki. Wewe antabwa owe banegende ko sadakika zinga esa emune kichweka. Baitu bwe banegaruka nekosa edakika kienda. Abebe dropping yebe banankira antu timanyiyo bagani barugamu abamu nyoni ko manyire. Nekererwa. Kyonka ate owe baneruga yeja direct. Karoshi bekuru. Yego nganja. Amakoti gezinga. Gano. Esatu kichweka. Gano ogabazira baziro bogasubura. Ngasubura busubura. Banzo tugambire amakoti ga ogatunde ala bakurora Kitara TV. Tugambire beiza ago bakusanga nka amakoti ningatunde esatu kichweka nintambura muroho imamono. Duga murugo. Ninkera kusanga mu taxi park. Hanu taxi park. Oine duka oba rubasaburu. Ndubasaburu. Rubasaburu. Katamuki abo abantu bawo nayo. Nenda mujya abantu bona babunyoro. Namonomona abatembeyi, aba boda boda na aba taxi. Nkondo ngambere nyine kaguzo kyanga. Enyonyi bwe banegenda Kenya. Ekozesesa emune kichweka. Owe banegaruka. Nekozesa dakika kienda habwaki. Yokozesa emune kichweka. Mukagaruka. Nekozesa dakika kienda. Umugaruke bepakire nija direct teru kutalibanda mahanda. Karosi bekuru. Baitu abakwenda makoti baize ni namba yao yesimu. 0751 968 499. Karosi bekuru. Okutunda biki. Nyumba wa Jumia online shopping. Oli wa Bajumia. Jumia. Store ya Nyerinka ya Jumia yokora. Eri Samagi microfinance. Mwasamije mu mnywani wange Ronald. Ronald Mwesigo. Apa Road Street. Mmanyire. Oba notuma ikintu kyo online kyo kwenda nikikuika. Nkikinga ebingi mu Ronald. Jumia online shopping. Bikurubata bi. So far bikulibata kurungi tibikali basire kubi mundu. Tibiri bibi. Ramuki abantu ba. Ndamukiza abakasitoma bange bona bampagira mu Jumia tukola nabo order bona mbaramu bametabata Priscilla bata Priscilla bametolo misiki akora aliya wa baikala ni bahindura atali bakweto aliya boki Priscilla mwe Priscilla nyomanyira boki go mukazi mukoto wa brown nyomanyira empako niwe gaijure sitomenda mtumire wa Kitara TV yego banzo ngambira enyonyo bwe banegenda Kenya ko esa emune kichweka enyonyi bwe banegenda Kenya ekozesa emune kichweka bwe banegaruka nekozesa dakika kienda habwaki bwe banegaruka nekozesa dakika kienda abo kuba we kuba negaruke kuba negaruka speed tena mu namba legenda ko email niku nankere bwangu nke ikira bwangu kuba ita ina mu stop over zone aroshibe kurungi atogenda nkaha pikinga ite mukuramukize mugurusi baitu tompayo mutwaro nkagulia njya gutabara hao kale wekitinisa osebirota baitu ati guno mujozi gwa dihiro no gwa Kitara ukagura mwaka
Umwaka guno sakobera biro myaka yanke ebiri. Ati tukahindura jaze. Twagenzere munanka mu UPR twahindura. Yego. Signing izo zuhurire. Kurunge muno. Okwesunga kuroro hamba signing irati. Abayaka. Amazi magari tinda well updated. Tukaba updated. Ego ngamo. Signing ile striker bamweta Amaku. Fred Amaku. Yego. Try signing OT. Try signing ndahamwe. Yego. Bajja kutura season eno. Ego mukama. Ramuki abantu ba. Kantandike n'abagenzi bange abankora nabo hana ba boda. Kyamani muneki bakora tukulenga okwambye zino twatulo mukasana. Mbera niyo yonyine. Baito musana gukuboke hanu wewe. Kutoka tuna kiokora akajitiro na okombeka. Niko tukali. Eno stage bageta ba. Ene stage bageta mugonza ngane supreme stage. Ego. Uli mwikazi wa muno. Ndimba mutaka. Wamutaka yenyine. Banzo ngambire. Enyonyi we banegenda Kenya. Ekozesa esahe mune kichweka. Ego. Obwe banegaruka. Enekozesa dakika kienda. Abwaki. Atiki kusigikira weza. Ubwire insana yobwire kusigikira weza ninge kuberi ego mukamwa kare kandamukiho none mugurusi osebirota kurungi bambi isitu Bikira Maria ono tumwenda muno ajwire nema kara tuba tumujwaire tura tuli bamani baitu bagambire kutoleza kukolekya esirime kusinga yomba boda manya tije tukore sente nizibawo ate sente zanyu muzimalira otyo sente ziba ziro hano okora otyo ko mutakuhimbira nombaka mebana sente mukuzimalira sente ziba ziro wadde ndayiwe okurugano genda kagade no lira masindi no koraki no sango bomezi buli base ramuki abantu ba ina family nyine family nkuramuki omukyala wange kusema Foresta ninda muki abana bange bala isomero karungi jezirini muzeyi badieri bona nkubaramukia mbatumire musome na mani kandi mukyala wange ogumikirize bizibe byenyina ohulire kikaguzo kye mukagwiza ekaguze byo mukagwiza ogwo enyonyo we banegenda kusesa emune kichweka ego baitu negaruka jasi negose edaka kienda habwa wewe ati nyoka ndi byenyonyi timbi king ati singa wako kagwize board ati board nyaka tale nkuirukiro dakika 2 nundi second kinuka second yokudupa wamai kuruga wamai genda hali businsi okuvugira daka zinga kuruga nugya businsi daka 2 mali 2 yes no sazirukira bai 2 businsi 2 mali niwo Baguma David ramuki abantu bawo nindamuki abanywani banga bankora nabutugonzanga na stage omukazi wanga Simwe Silvia n'abana bange bagamba musajja tobarabana tubakubalira abana wamai wenyonyi habwaki negenda nekosa esaye mune kichweka baitu bwe kubanega rukane kosa daka kienda kikusigikira embera yobuire magenda ekusa kuba arume akatugamba haigura akwasire kinaka kyamani ekichu kyamani muno ekienjura jura magaruka nosanga ne yangu iru aterekereye kalosibe kurungi yes abaikaine batonda Kitara TV ntekanza kwenda kubaninga maiza kasumi kanu kenyini mwebale muno akurugali tukatandikire ntekanza tugeta tujalike tubantu enda kunyumyamo nabantu abaine mulimo gubakora abantu abaine kibakora kubatiza center and of course tusekaseka mu in the special weleka ntekanza mbeningi maiza kana kasumi kenyini borandu buggo murundi ko banize kubano toreke inakola ina kusubscribing channel yita YouTube and of course ogende na Facebook osowole kubano likinga page yaitu Kitara TV na Instagram follow Kitara TV or following na Twitter or Twitter X or following Kitara TV and of course my personal handles Julius Shomhendo sako following hona Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Julius Shomhendo tusobora kubantu batamu tuvibinga in the special leka mberekereze au kwiko tutaitano mutekanze zindi Kitara TV mabai ekatandike kamanyire notes zone kaije zisomere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people banyitarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabe muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV kwegesa kumanyisa